ba na ia nei vai ngai e pe ona ta ue ta pusol nei ta ao ia il tulanga pe ona ia o le fo ta ngalo atu mare palolo la to ia pe le si vai nga ta ule na ia ai sa no ta pusol tulanga pe le ta ro fa mo le so ta ao fa mo malo le on sai ai e mamoli la valfa malo tele ia matou pa anga ia tapena ina ni fa mo ia ila to lua selau ia wow fia ai matatou au nanga fe la ta i matatou watina e pisinisi taipe o fale tupe ese ia o nei vaenga foi easy services o tu fatasi ia matatou au nanga o po o le ngosingo o loa ese ia tatou lava ia fainga i nei Samoa e ngalua ina le tatou micro, small and medium enterprises ai awa o la tovia ia leo le a mata lo ona nga i nei i le awa uli po le tau le lua se ia o le afiafi ia wala ua mai atutu le tele o tatou fale ai paua le me tau ina tala au mai fa awa uli le taimina po le tau le lua ina ia manino lei po ngā fia tono le fale ia o le a whaatu langa i le whainga o lau whaalinga o loa po lau maketi foi ia au wā ia le wha moe mo ata e au tu se o le mea au tu lava le nā mo le neia o uli e ta tau e mea na e longa puia li ia tupea ia i la tau po a tatou vendors i la tau ia e leo ta u te ta ue lua se lau e o ai tatou services ese taipe o tatou fale tupe ese leo pe o na sila i o le tatou malo fo la wa ia ia fale e factoa ia le ANC o lona winga ina ia a mata ona watu nei e va ai po fiale tu langa e tu wai o te masane ne fa pe wai e tele fale ese a fai fato ai la tu la so tu pal fa mo ia ia taimi wa tele le loto a malaya malo fo alu i alele ia na lo la tu e va ai po nga fiatonu ia ona usu po atu loa le atai au seki le ia le tau wina o tatou o loa e toi whamanato atu pea ua na o le lau ma le nofoa ia ma le fale i e laua iai o mea na le wata pena le tatou ofisa ma le tatou polo kalame nei ai o le mea e teu ai lungo o lau le tu watu ia oe ia manai vaenga la iti taipe o whataita inga nei vaenga ia fale ofu ia whatangata se is tulou po o stu se whaatutu le iai me whapena ia manai manoa e ta ilunga ane o vai pou o le whalekapolengi o mea umana e ta pena e oe waifua i le skaili o auto inga o loa le si vaenga tapu soa a wai iai ia pisinisi la tau te fia whaongaina le paua o ringa o lai ele paua i o e te luatu ma watu lau wai wha umil sa o lea e sa o le leila wa wha leo atu pia mea wha pena a laua whai uma tatou palaka i tutono whale i e a wawa e ngai ono mana o mea ina le paua e wha pena fo i mana ia i fo wha manatu a so alo e o le wha ngai ina o tatou whale ui se i tulo lea ua a mai lava le wha atanganga i kako tamai tai pule male a onga foi le lau mua i malo fo le la tatu e whaonga ina ma va e ngai ai tua wa mai atapena ina foi ia wale whenga soloa ia tatou uma le ai i le lotoa i le neiva yaso ia e tatau ona ta ane le tula se fulu le longa puia li ile tatou ventas po ila to le afatino ina tatou market ua matua i ready uma tatou market tai ao lea ona le tula se fulu o le a tatala lo ia i le polkalame e open ai fo ile a market ia awale sila mai moa fo il tatou watu nuu ia ai mai se o malo lo ua ia i tutono le tatou watu nuu ona le ni foltanga ai mai se la valona taua o le whamanatu ina ai o le atoanga o le tolu sifulu tausanga talu ona lango ina pea e le tatou malo New Zealand ia le atina e o pisinisi la iti ia lea ua tupu ai le tamau a inga si o tatou watu nuu e whai alo ia lavala le saunoanga pea o tatou tūmanga masani se sauninga lotu ia masau noa aloa ia le tatou minista le afionga ia le o talaki sio ia mawhapena foi ona sau noa ia le hai komisia New Zealand o lo o i Samoa nei a wale whaamalmalunga o le vaenga ia ona alo lola ia le nei whaafiafianga la iti alo taimina o la ua live ia demonstrations masani pe ona whaailo atu isi polkalame ese ngau singa tatou tau mafa Samoa ia o e leinga ia ma mea whapena ia ona
alua ia leo fe whaataua inga se ia tau lava i le valu le pō. Wow. Le au te whai atu ai i le mamalo le tātou atu nuu. Ia me se na ua manino ia sone o mga ala e loka. E loka le tala whātai ane o pia. A le o matala pe au kai i malua fou. Ia o lesi fo i mea e tatau ona manino da i le atu nuu. Wa la ua pe wa mumusu i se whewa i maketi ona o isi maketi al tala whātai. Se ilonga e whailau passport lau IT fo i leo le tātou whanutanga. Whātou ama whainga e a ngā i te tonu. Le aisa moa e whamanato tupea. E le aisa u IT ke ona ulu whale i te tonu. Tala ao mai e o ina ia tātou whanau o lo utu ua onga. Ma nei alawa lea e mai moa ina i fo i lea i toa inga whi whātawa inga. Ia mana i whanau wite o walo o iai lawa nino whanga i whāta alo i lātou. Ia e o lava tātou Valai ta alonga nga ile asoto onai. Mana ia. Mantua o prokalame ana e amata ile valu tai au. Ai tele lava ina uma ile itu la e valu le afiafi. Valu le afiafi. Vanga na lava le asafala ile. Pe ona longo atu isi fo itatou fesanga inga. E fato afa mai alava ile sefulu le po. Ona le mafua anga o le afa ile fa alinga tatou la e fo ia. Ia awa fo ile sila manino i fo i ole mai moa mai al tātou watu nuu. I le tūlanga fo i wao e tamu whainga le whaivalo filima i la tau Yesu isu ima e lenga me whapena. E whapena fo i la lasto nai. O lasto nai i lea ua maoti lava e o fo i le valu le pō. E mana ia fo i lea ua uma i le telefonotanga. Ai whapitoa lava la e le tātou malo New Zealand. Ia ole ato e a sia loa ia tutono o tātou whi whaatawa inga nei. Ia mataua lunga i fo i le lātou mai moa i le va ai ai fo i le ati nai o pisinisi a walta ma ai ngasi o tatu watu nu le nei wa tolu sfulu tausanga ia o una peni usila wale ati nai o tama ai ngo Samoa e ala i faiva fa pisinisi o le fa manato tu ai fo i le malo le atu nu mal fa fonga mai manatu al tatu Facebook le Samoa Business Hub le la tu ina uma ya le por kalame le i se taimi o nei le tae ao o na watu la ia le lunga Facebook whaatulanga ia taimi o le activity ma le activity au ngā fo ina wal whaafonga mai a tātou au whaafia ma au siva ia aua e iai lava i lātou i vaenga le o uli ma le afiafi ina ia to vai fo i ia le mai moa i le whainga o whaatawa inga ma me whapena Tele whawhiwhianga, E tele whawhiwhianga, O le ngata tātou whawhiwhianga whaleanga nuu. Pio tātou e whakasā nana tau atu, e whakasā whale whā, o le e whakasā whato ia, o le e whakasā bailoa tai, o le e whakasā tuanai youth, ia o vahenga taitastasi foi, pio le au manga dance group, ia o Benjamin foi malona ia sao, ia malepo ngalaka fashion show, ia tātou tama ia... Tama mali e leo Young Sefa nga Young Sefa ia ma Asia ele i tote ele ngata na mai fai fatau ia ma fo ile ata ma le tele fo yo variety show ole ai fo ile vai nga ole tatu fa moi malo o lo inga la mo ki ngo nge leo mai au sa vai na o mai na fi vai nga mali e yo sa o bala awa fa me la ko va ve o mai la so alon ko ke o mai ko o mai e kali e tinga inga fo ina yo to ai ia tal mai o ava no va ia mata taua na o atu se ifa va senga le lei o loa ina ia fo ai ni si me mana o mia ma toi polisi ai me na fa to ele tu mama ina sala fai ia lo lato malanga mai au al tato fa moi ia malova taitam so se va na o se si vai nga ti fisa no ia po o mal tata nonga ele ai se si vai nga vanga na fa manatu tu pe ia tato wi e lua se lau ele lei fo imo tato services tato na le tato customer service ese tele ta o le tato tu manga fa alo fa Samoa ina ia fa ali ia tu mati ele tato fa moi ai me se lava ia tato tu fa alo ile i tu a inga tangata ese ina ia faali e ta ulele ia ai Samoa ai me se lava ia fai fa lele uma awane ise me fa tau va ale va ai o le fa tu langa o loa ise tu langa mata ina o fo i isi yaso le aso ia fa fesu ya ile ku mai o loa o le media tato ia ma le live al tato fa moi e ala ia tato media ma le ala le nei ia fa tasi ai la le wa mama fa solo ato ia tato watu nu
mana ia fo ile tau ngapa lava le ia tatou la pisi e vatu ina ia va ai uma va enga ia tatou ia tulanga tuma ia tatou lango fa atasi ia aule le pia Samoa a o ia ile nei vai aso tanga malo se ifo ka ko malo ia ko ifo ia le am yo masa al fa kuanga ia fa au na fa pisi the customer service ia mal tuma malau tele ia tuma pea ia malo fa tai tele tap so fa malo foi ia ele fionga ia una sa saute mala au fainga nga lu te loa ia o tele lava le ta la fu i te yo ainga mala ta la fu i malo longa mala moe ia ono le tau tua ile tunu manu te lo to faiva ta ro felo ile so ta au ia fa tai tele lava ia tolonga tau po la feta lainga foi so walo malu fo ia le au fainga luenga nei ia tatou fa pena lava ia ona fai tatou fa mo ia le ali ina ia manu ia le talinga malo asio tatou watunu alo fa tai tap so senele mai le vainga le Samoa Business Hub ia pe on tala tu fa ai loa tili ia le tatou Trade Village o le tatou marketi fa tole na o tu fa ta sia le Samoa Business Hub o wal talinga malo le tunu ia le afil le toa malo fo le so tie out